Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Uba RR Marbanyang, ya ubelaju khot edru kong Uba Ross, ubai Vice President jangka Hill State People's Democratic Party Rambra Unit, bat kong Chief Advisor jangka West Casiles District, ulapin benda bu ulami no nak ni keseng-seng perthai. Hakajinga keren bagi lap thai kubor Uba Ross ulaong, bu uladek pa XTA no kam, sya unong ilam barang ba jangka parti Uba KP Pangyang, hakakat sautrik unai luar arjar arpuar, bat ia thuru baka jingmi no jong u nak ni keseng-seng perthai kam shim ladan kanu kedaw ya ke parti bat ikino yalam handai ke datang nak kidaw shimet jong u. Halo tu beri berang jing nak kam ke tuan nak jong parti ngalapa risti show presiden jong ramrai jang unit bat ak jupor bodi lu presiden juga parti hi berapa wei awak ke tipangnya ngalapa yang isti kumba jingin kam ke jangan orang baik kumba thọ thì isti lo do shahi malai no na kam banwen yang jingin kon mana parti pon kong hi di tengah mengelepkan isti agar ramrai ramrai jangan ngabat kumba presiden juga parti apa ke distrik ngabat Chief Minister jang parti bat ngadir dukot jang Central Executive Committee jang parti cika Central Body kabeli ke sekretari jang ai parti kumwei ni sekretari bertam jang parti lalu pengaraman jang noston jang pensi kalau sekretari yang parti ngal ai jang kersan jang parti ngadu sedang kapuat ngadang hadu bangan simpen ta bangan bat ikam per ikut per jeng parti la arpus nem benti mentang la bat ikut per jeng parti dengan sekri parti nadu nem perpulai hadu mentaji kalau laiku kendai nem jeng sekri jumai parti ngamdun daw ya lu ngamdun daw ya parti ada ngamdun daw ya dinang lam ri kadon kapor iki baro ibru but agak politik si omdon nong sunsa omdon bisa di tengah tu kita jauh bang ino kajing temu jangan nang sikmat dengan sampai ya ke ke bang ngan temu nak berkembang di hadu tadi yang parla bandong ke bang mari banyak dengan ding kajing temu dengan ding bersakri politik kembang sakri berus kata mulai kamparla pergi bandong hak kesem bang di bersakri dan yang kan parti bang. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.